سلاف بینرین هجا به برنامه یکتن ام جارکتن پیش بریوانه دوی برنامه خدا ام هنکی لسر برخودان تسلیمیت اوی خانت راوستن لوره مجارک گرینگ کو دیروکا کردان ده هر درد کف پیش بریمه جبر کو اف جکوراهیا دیروک دهرکه تی او ایروجی باندورک مزندکه هک ام بیجن اف چاند دگن مروان ده رسته کسر کدلیزه دینه خلط به او نجی زده و تبار کریبه دیروک ناسه شر جیمز کیگن و هات بیجه چاندا مروان راست باندور لچاندا وان آشران و تکوشین دکه یعنی ابته چواته چاندا باو کالان اتکوشین پاراستن آنجی شرکرن ایرو دو چاندا شر کردان ده برحتی تدیتن گلو ممکنه کو بسالانه ام هزن حزبی ین کرد کو ایرو بدجمن گل کرد را تبدگره ده قناغن هری پاشتمایی ین دیروکه ده نبینن آنجی تکوشرین آزادیه دراستیا دیروکه ده نبینن چه قصد دشه بر روژا ایرو کو مروف بدجمن خوره ایرشی نجادا خوابکه پشکری بده هزک ایرشکار و ببن آلیکاره داگرکران اف روش قطن غریبه ام بحثا شر و پوچنین کو روژانه جبو برجواندین بچوک این تاک کسی کو دو فرما کردی ده قومن جی ناکن جبو تگیشتینا ایرو گرینگه کو مروف لروپل دیروکه ین تجی درس بکوله دستوردانا چرخا بر به جیر آ دیروکا کردستان بکه و وی دیروکه جنوبه وگرین سره پیورا مجی اوه کو دیروکه که راست و کسایتا کرد راخم برچوان پتانسیلا کو ده فرد تی خویا کرن هک راست و دومداری وره بکارانین پتانسیلا وی هیه کو باندوره لطواهیا جواکه بکه بله راستی اک هیه بردوزی و پروژین آزادیه قد جنشکاوه ده مجیه پیکاته جواکه ده شینابن پیشی بفرد دست پیده که پاشه ده جواکه ده واتیه که دستینه لوره جی خواناس کرن بنگا همو زانینه همو زانینین دن این بی خواناس کرنه به دست کتنه ده جمیتنگریه پیوه نتشتکی دن به جبر وی سدمه پیست همو سازی و تفگرین کو دناوا جواکا مروان ده بی کو خواناس بکن خودی رولکه خرابکار بن بله کمبونا پیکاته این هریمی آنجی عشیرت ده پیکاته که بلند یک ج فاکتورین هری مزن این وی روشیه جبرکو او ده قضا هرمی ده آسیمایه آنجی جبرکو دنیای بخوجیه خواه سینوردار دبینن نهشتیه کو بر پرسیاریا خواه لحنبر هزن سرور بگره بگوتنه کدن تکیلیاوه بچاندا گشتیره قسمه وی انجامه باندوره که بر بچاف لنزیکاتیاوه یا تکوشینه کر دوی چارچوه ده هکه دناوا تکوشینا کرده هلوستا وی کسایت وره لکولین کرن ده پر گرینگ به دوی اواره فهم کرن اف جورا کرد دما ببه هزدار ده پیشی سرجه کرنا باوی خواه جخواره بکه آرمانچ آنجی وککو دو دیروکه ده گلک جاران تیدیتن اف جورا فردین کرد دما کو دستلاتاریه به دست بخه ده مینا گرکی ایرشکار ببه جبر ویه که اف جلب چا بویرنگی ترسناک و دگوهره دجبریا خواه اف ده هن مجارن بنگهین بنکو دوی عمل سر بسکنن چواکو چیروک و دستانن قهرمانی ده پیکاتنا گلهیا جوان ده موتیوه که پیشکتیه ده پیکاتنا کسایتا کرده جی موتیوین بوینا لشکرین کسین دن بوینا شور ده دست کسین دن و بوینا دجمن خواه پر دیارن و هاتیه جین هر کردکی ویه که پر کرجیایه و حتی روژا میا ایرو هاتیه گر امنه که لپاش خواه بنرن نزعمت که ام چروکین هاتنه گوتن ترس و شاهین کولکتیف ببینن اف وقت قدر ده هات دیتن و حتی نها دوام کر ده دیروکا خواه کونار ده کردان آن حول ندانه که ویه که بپرسن آنجی حولین وان کم بون پرس کرن جبو راکرنا روشا نینی چالاکیه که نچار و جیر نوگره دوی واری ده جبو فهم کرنا ایخانته مروف نرخاندنا عشیره بکه ده دجیه ده به عشیرتی ناکوکیا مزن کردانه کو ده پیواجه دیروکه ده نهشتیه کو جواکا کرد جهول رابه لبله
همان پێکاتەیە عەشیری di heman demê de jî yekîtiya civaka Kurd astan kiriye. Ev jî nehêştiye ku li rojhilata navîn bibe xwedî dewlet, hêz ango xwedî statû. Yani hem hebûna xweparastiyê û hem jî li pêşiya yekîtiyê bûye asteng. Pêwîst e ev îroniya civaka Kurd were fêmkirin. Şerên eşîrî, xwînxwarî, alîkarî û piştgirî ji hêzên dagirker re ew e ku ji bo li hemberî eşîreke din bi hêz bibin ango bikevin bin serweriyê. Di heman demê de em îxanet û bêbextiyên ku di nav heman ferdên vê eşîrê de jî dibînin. Mînakên wê jî gelekin. Bi qasî kesayetên ku di dîrokê de îxanet kirine û bûne sedema kerasetê mezin heke em çend mînakan li vê derê rêz bikin. Belê weka wê di destana Gilgamiş Tetê xuya kirin. Enkidoyê ku îxanet li Humboba kir. An jî Harpagosê îxanet li Astyages kir. Karakterên bi vî rengî di dîrokê de her tim dertê pêşiya me. Lewra ji ber vê çanda îxanetê di sed salan û zemîn de jî em dibînin ku gelê Kurd êşên giran kişandiye. û di encama van îxanetan de têkoşîna demokrasî û azadiya neteweyî bi ser neketiye. Mînak di sala 1806 de Ebdurrahmanê Baban rastî îxaneta birayê xwe tê û li pêşberî Osmaniyan têk diçe. Dîsa yê ku ji paş ve xençera îxanetê li apê xwe bedirxan dixe Yezdanşêre. Şêx Saîd rastî îxaneta xizmê xwe Qasîm tê. Her wiha di serhildana koçkirî, agirî û Dêrsimê de jî em heman îxanetê dibînin û encama van îxanetan ku rê li ber çi vekiriye jî em ji rewşa gelê Kurd a têdeyî de baş dizanin. Di rewşê ku hate jî ev pir derdikeve holê ku di diyardeya îxanetê ya di nava Kurdan de lazim e em çi fêm bikin. Heke xiyanet hebe, koledarî, bindestî, xizanî, jar û belengazî heye. Heke yekîtî û berxwedan hebe, azadî, wekevî, dad, edalet û demokrasî û jiyana azad heye. Lewre jî divê em her ferdê civaka Kurd dîroka xwe baş bizanibin. Ji rewşên neyînî û êrênî yên dîrokê ders derbixin ku em dikaribin jiyanek azad ava bikin. Belê bînerin hêja, em gihîştin dawiya vê bernameya xwe. Hebûn û xwebûna xwe biparêzin. Ji bîr nekin bibin aboneyê kanala me, bernameyên me belav bikin, li hebûn û pêşaroja xwe xwedê derkevin. Heta bernameyekî din hemû demê wan xweş be.